Indoda yami ithi ngiyiloyile ngoba yona yayingeke ishade nomuntu omumbi kanje. Ithi ayazi nokuthi survive kanjani for 40 something years iphaphama eceleni kweyimpempe zamakhala engathi amakhala embongolo anje. Isisho ukuthi bekade ngiyidlisile into nje yokuthi ingaboni lutho for 40 something years. Ithi ngiyintshontshele impilo. Ithi ngisho noma kuthiwa yayihlangana nami endleleni ayisoze noyamshela umuntu obubi kanje. Ithi angisiyo itype yayo. Ingitshele emahlweni ithi seliphelile ke idliso ntombo. Lapho umuntu ushadile bafethu ushade for 40 something years. Sinomuzi sineyingane eseyishadile kwayizona. We've been together. Sakhulisa abantwana sinomuzi sesirithayile ke manje. Nansi indlu yami yokugugela izongijikela ngo last minute. Umuntu akumele ngiguge naye uzongijikela ngo last minute uzongitshela ukuthi yena wengeke ashade impempe zamakhala enje, wengeke ashade umuntu omnyama ongathi unavy. Kusho eyami indoda. Ngicela ukuntshela ukuthi ngazama ukuyidefenda kwasho ukuthi nje indoda ila ithi awubheke kwasicathula osigqokile ugcoka isigqoko isicathulo sogogo uyangibona mina ukuthi ngimuhle kanjani lapho isho igunde kahle inkunzimalanga yayibaza kodwa ukuguga ukuthi ngila insumpa zithe bhe ebusweni insumpa zokuguga ukulenga kwenyama ukuthi inyama isithwele phela isiphilile inyama isimningi leminyaka le inyama ihamba yayithe bhe imbimbi kodwa nje indoda ibone zami icathulo ibona kwami ukuguga. Ngihlangane nabangani bami ke udokotela uMaS mase futhi kuphinde kube ufuthi. Ngithi abazongizwisa nansi imihlola engibhekene nabo. Ngibabekele kudaba ukuthi nanti ikhehla ekudala ngashada nalo lizongitshela into engakaze ngizwe mina madala juteni lithi idliso seliphelile. Angaze mina ngidlisa indoda kade naloba abashadile usethi yena nje akaze angithande akazi ukuthi ufike kanjani kulomshado sho ukuthi khona into engayenza ngamtrapper. Ungitshela ukuthi ngimumbi bafethu. Ngicela ukuntshela ukuthi emva kwaloko endlini ikhehla laseligalavanta selihambela ikhehla alisabuya ikhehla. Ngisele ngedwa endlini ngithi imhlola mini le engehlikelayo. Phela lo muntu lo ugugile nami ngigugile sirithayile sobabili. Sho ukuthi njengoba egalavantile uyephi ulele emahotela ulele nobani benzani nalo muntu loyo. Sho ukuthi kudliwa imali yepension yale ndoda izobuya isulwatha isivathaza izofuna ukuzoqeda yami ipension. Mina ngifuna nje ukuguga ngibe yisalukwazi esihappy esisakwazi ukuthi sambe siyodla ibreakfast emagen bean. Ngicasuke madoda ngeke phela indoda ihambe iyodla imali mase kumele ukuthi mina mangabe sebeyiqhuthile ngaphandle kumele ukuthi ngiyondle. Ngifonela abafana mangabe ugogo bafethu ngicela ukuniyala nje nina enisogogo abasafufusa enogogo yabona ama upcoming gogo ogogo abasafufusa. Ngicela ukuntshela ukuthi mangabe ugogo kwamele uhlakaniphe ube la ube wash. Mina ngineyinamba zabafana abakwazi ukwenza izinto zenzeke. Ngixhuma abafana ke manje ngiyisalukwazi sansonto. Ngibatshela abafana lalani la nanti ikhehla lami selingiphambanisela izinto angisaliqondi angisali-understand ngathi selinokuphambanisa inyawo alisalala endlini. Ngicela nihambe gijimani bafana ningibuyele nephepha ningitshela ukuthi kwenzakalani. Cela ukuntshela ke ngavelane nje ngaphela amandla emva kokuthola impendulo. Sengibiza abafazi bami ke phela manje ngizobatshela ukuthi kahle kwenzakalani empilweni yami. Ngibatshela abafazi ukuthi hayi bafazi ngibhekene nengwadlangwadla yenkinga. Ngithola ukuthi indoda yami ijola nomncu umntwana nengane encane ekumele ngabe mhlawumbe yiumzukulu noma yuthunjana wethu. Ijola nengane encane indoda yami. And kuthiwa abayidli imali bayayivithiza. Ingane nje inikezwe imali, iyaphiwa imali, iphiwa inqumbi zeimali ingane ithengelwa yonke into ayifunayo kulale emahotela kudliwa imali yempesheni yakwami. Ake ngicela ukuntshela ke ukuthi ngiyaxoxa nje abangani iyabadina le ndaba iyamfuthalanisa ubuyi. Ngithi bafazi lalalani lana ke lengane ngizoyenza isilo sengubo. Ngisho ngirelaxile ngincikile esihlalweni ngiqhiyamile yabona ngumedem ngubhoso. Ngithi ngizoyitshengisa ukuthi ubani ugogo wansonto. Ngifuna ukuyitshengisa ukuthi umedem ubani bhoso kimanga. Ngiyahamba ngiyoyiloya lengane. Sikhuluma nje uDr S yena
uDr S ebusweni akekho mnandi uxakekile uyambona ukuthi akekho happy angazi noma udinwa ile ndaba esixoxayo noma udinwa yini ubuye athi ngizokuphelezela ikhona inyanga strong engiyaziyo ikukula lengane lizohusha phansi izocobhoza ngalo phansi lengane lelikuku leli ngizokuphelezela mnganami singadlala ama 2K esithathela amadoda nami indoda yahamba nje i2K irevenge lento ukuphelezela kwami ngiyoyiphindisela ayibo sesibona ngoDr X uvelana uDr X uyaqhaqhazela ngathi ushawe ipanic attack kwenze njani intombo uyaqhaqhazela udokotela uyaqhaqhazela ushawe ipanic attack asukume ame ngenyawo sithi simkhelela amanzi udokotela ithi ngila ipanic attack ahlale phansi alikhuluma udaba athi bafethu ngelinye ilanga ngahamba ngaya kwi-gym ngithema ngabe ngisejimini ngifica laphayana ngibona ngibona indoda yakho mngani usho mina ngibona indoda yakho mngani isejimini kuyajinywa nje ejimini yona ayijimi ibhizi ibhucungana nencu ingane ibhucungana nengane encane bayacabuzana uyababona labantu labo ukuthi bayajola basothandweni oluvuthayo othandweni oluvutha bhe ngathi mengizwa le ndaba mngani ngahluleka ukuyibamba ngangazi ukuthi ngenze njani because kwakumele ngikutshele ukuthi indoda yakho isiyahamba hamba since wawusitshelile ukuthi indoda yakho isithi wena umumbi ngathi sathi ukuthi ake ngihambe ngiye kubuyi ngiyombuza ukuthi mangase ubone indoda yamngani ijola ungamtshela yini umngani ukuthi indoda yakho woshgada indoda yakho isijola ne2K ngathi mangabe ngihamba ngifika kaBuyi safike sajabulelana noBuyi wangithelela iwhisky ngaphuza iwhisky ngifuna ukuthi ngehlise lesigaxa lesi esemqaleni hayi uBuyi nje esathambisa nje ukuthi usangijabulela ukuthi ngisafika kwavelane kwafika ingane kaBuyi vele uBuyi wengitshelile ukuthi uexpect ingane yakhe izomvakashela namhlanje shukuthi mina ngoba uBuyi sizwane sesimdala ngazwana ingane yakhe vele ingasahlali la isiza ngokuvakasha angiyazi ingane kaBuyi angikaze ngihlangane nayo angikaze ngiyibone izithombe yafika ke indodakazi kaBuyi yathi mangabe ingene indodakazi kaBuyi ngathola ukuthi iyona le ndodakazi ebhucungana naye phela uSibanyoni iyona indodakazi le ejola noSibanyoni indoda yakho mngani ngicela ukunitshela ukuthi ngahlule ukuyibamba ngasukuma ngathi Buyi bamba unonkiroyi wakho tshela jana sakho ukuthi asiphume endodeni yami ngisinikeza only 7 days ukuthi siphume endodeni yami walahleka nje ubaba within the 7 days khululeka ke mama inyanga azaziwe wena kuphela inkomo le izocobhoza phansi inkomo uyobe mopha ngayo phansi tshela lesikhebeleshe sakho siphume endodeni yami ngase kakhuluma ngase ngiyasithuru bye bye sengiyahamba phela ngicikekele kumfazi hey uBuyi wavelane wangibamba inwele wanginqanda ngaphansi phezulu kwayipero yogogo cabanga ke restaurant ke ngoba ngangibhukhe yonke restaurant ngoba ngifuna kube nepeace ngabatshela ukuthi waiter ngicela bame kancane ngisafuna uxoxela abangani bami igaxa angifuni ukuthi phela le ingane zihambe ziyokhuluma ngazo igaxa zami on social media siyaqhuthana ke manje uBuyi usengwise phansi phela uBuyi usanamandla nabafethu usengwise phansi uBuyi uyangidonsa ngeinwele ngithi nami ngiyazama ukudovoza ngizama ukushofa ngaphansi ngithi ngifuna ukumginqa nami phela ngisidudlana uyabona kwasho ukuthi ke uBuyi ngathi uzacile womelela impela kodwa amandla khona hayi uBuyi nangu uBuyi uyangibamba siyaginqana impero yezalukwazi hey uDr S mina ngisazi isidindi sesidindi bala sesithothobala esinje usaphenika lapha ehlalweni ushawe ipanic attack engabe uzolamula impi uyaqhaqhazela yedwa ehlalweni akazi ukuzolamula impi thina sabafazi silwa la mebuya uBuyi kwakhe naye phela ikhona imhuzuko emincane anayo ubambe ngisho neshoulder shukuthi kade sengidonsa kakhulu phela sesibadala kwaze kwakhumuka mhlawumbe ihlombe ingane yakhe ithi I'm so disappointed in you mama nabangani bakho angaze mina ngiyibona izalukwazi exabanayo zibe nepere izalukwazi ngasi izalukwazi yakwazi ukuyixoxa indaba ziresolve hey avelana pere ingane kuBuyi ahlanye uBuyi athi
Akekho umfazi oyothi ingane yami uNonkiroyi. Akekho umfazi ingane yami othi yis'Tshana. Hey mina ngalwa ngiqhamuke mase kuthiwa umuntu uthuke yami ingane uthi mina eyami ingane ingajola nalomxhiliba wekhehla lakhe. Ingane yami ingajola nomxhiliba wekhehla lakhe. Ivelana icike-ke inyanye ingane kaBuyi. Ithi lo yinsumpana ngicathi mina ngacabuzana lo yinsumpana wakhe. Aqale manje uBuyi avule amehlo ngezinye indlela. Asimntanami uqonda ukuthini ukuthi uyinsumpana? Uyazela kuphi indoda kaMrs Sibanyoni ukuthi uSibanyoni uneyinsumpana? Ukwazelaphi lokho? Ngithi hayi phela ma leya nto leyana wawungitshela wena khumule kasusadaka kakhulu ungixoxela mangabe ngivakashile ngixoxela indaba zayinsumpana banomngane wakho wena ongitshela ukuthi lezi zayinsumpana lezi wawuthi zikubuka ngamanye amehlo. Hayi uBuyi athi angikhumbula umntanami kodwa ke uqinisile ngoba phela ngeke ngafike lesikhathi le engangilishaya khona uphuzo oludakayo uphuzo olunamandla. Ey bafethu kanti inyakanyaka yenkinga ya problem ima iqala. uDr S mangabe fika kwakhe uDr S unengane yomfana iqanda lakhe kodwa ke iqanda lakhe leli akafuni ukuspoil uDr S walitshena iqanda ukuthi alihambe liyofunda liye esikoleni ngoba line potential lihlakaniphile iqanda lika Dr X lathi iqanda lona alifuni lona ukuhamba liyofunda le university lu businessman lifuna uqala ibhizinisi lathi ibhizinisi lisegazini lalo lisemzweni yalo alifune kuyofunda liyotshelwa ngento elingayazi lifuna ukuthi lenze lento elizwe egazini ibhizinisi. uDr S wathi khohla ke mfanami ngeke ixhase lo business lakho mina ngifuna ukuthi uhambe esikoleni ube neexperience ukwazi ukuthi uyimele ukwazi ukuthi uqale lo business lakho ayikho nje into ongayenza ungafundile kusho uDr S phela uDr X udokotela yabazi ko odokotela imentality yabo iseyincwadini bazi ukuthi nje kumele ufunde ukuze uphumelele. Mefika udokotela uDr X kwakhe ingane yakhe imtshela ukuthi lalela lana ma ngicela ukuthi ngilethe umuntu engisemdlalweni naye engifisa ukuthi ngihambe ngiyomlobola ngicela ukuthi ngimlethe lana umbone ukuze sikwazi ukuthi siqale ngeingxoxo zamalobolo because sengiyirezile icapital ukuthi ngiqala ibhizinisi lami ngokusemthethweni ube ngiloku ngizama ngibhatanisa sengiyirezile icapital ingayireza nelobolo so lo muntu because sizobe sisizana naye ebhizinisini ngifuna nje siqale kahle into yethu ngiyamthanda siqale kahle ngonyawo oluhle. Ayi uDr S akikize ukuthi ingane yami kanti ihleli ithulile la isizama amabhizinisi kuyazameka ngempela isize yakwazi ukuhlanganisa imali yelobolo yakwazi ukuthi ihlanganise imali yokuthi ibe necapital yokuthi ibhizinisi lakhona sezoqala ngokusemthethweni. Ake ajabule kuDokotela X kuthiwa ke akafike ke phela umakoti lo ukoti future makoti ayifika izobonwa ibonwe umamezala. Futhi nje uDokotela S wejabule kabi ngoba ingane yakhe ayisiyo umuntu wamantombazane mhlawumbe engena iphumi lethe amantombazane cha akazi lutho akaze nje ayibona igirlfriend yayo wejabulile ukuthi le ngane yami disciplined ifocusile even though ingasifuni isikole but ifocusile iyayazi into eyifunayo. Ngicela ukuntshela ukuthi ke afike ke umakoti loyo olindiwe sekuphekiwe kude kwamatafula kaDokotela S kujatshuliwe kulindelwe ugirlfriend phela ukuthi uzobonwa. Guess what? Kuvelane kufike uGilama indodakazi kabani indodakazi kaBuyi le eqhuthana nekhehla le ethandana nekhehla eliyindoda yami. Hawu ngicela ukuntshela ukuthi uDoctor ke phela unama minerals uDr S unama minerals asukumame ngeinyawo athi siyawamkela sisi ngicela ukukhuluma nendodana yami eceleni. Hawu ma singakashaya ngisho nama introduction asemntanami before ama introduction kubalekile ukuthi ngikhulume nawe eceleni. Ake uDr S akhulume neqanda lakhe eceleni asimntanami kunento ongayazi intombi lo ozoyilobola ijola nekhehla ingane kaBuyi lo mngani wami ijola nekhehla ikhehla uSibalikhulu elishade nomngani wami uMrs Sibalikhulu so mntanami please
please ngisize. Bahlezi bejola ejimini la engijima khona, bahlezi befika nekhehla lakhe, ayikho nje into abayijimayo, basuke beyoqabuzana laphayana, bathintane bapansane emshinini yokugijima, ngishona kwi-treadmill, bangena bobabili bebambene bekotelene. So mntanami ngicela nje please hlukana nale ngane, le ngane inengqondo embi, ithandana nekhehla, itshele njengamanje ingazizi ihlale, ingazizi ize idle ukudla kwakwami, itshele nje iphume ihambe. Angiyifuni le ngane le ekhaya. Nawe mntanami ngicela uhlukane nesihogo sentombazane. Iqanda likama-S lithi hayi mina manje ngikhishwe yikhehle entombini, ngiyayithanda le ntombazane, ngiyakoyilobola. Umuntu wami lo, siyathandana, we are deeply in love. Ayu Dr. S-ke manje athi hayi mntanami sho ukuthi ikhona into ongangitsheli yona. There is no way ukuthi ngingakugobhozela isigaxa singaka uqhubeke wena ukuthi usafuna ukuyishada le ntombazane, uthi usafuna ukuyilobola. Ngiyakutshela le ntombazane le iyabheda, ulwabishi wodoti wentombazane. Ungitshela ukuthini wena, usafuna uqhubeka uyilobole? Sho ukuthi ikhona into ongangitsheli yona. uDr. S ayibuka emehlweni ingane yakhe ayigqolozela emehlweni athi hayi man, kukhona okushaya amanzi. Ngitshela iqiniso ngane, khuluma iqiniso phela wehlakaniphileke. uDr. S athi ngitshela iqiniso, kwenzakalani? Khuluma iqiniso. Ebheke iqanda lakhe emahlweni, lazi-ke iqanda ukuthi alikwazi ukufihla, lavela lacweba inyembezi lathi phela kwamali yokulobola leyo nemali yokuqala ibhizinisi sisponsorishwa ilona leli khehla leli balibiza ngoyinsumpa uMr Sibanyoni, bathi uyena insumpa lo sponsorishayo. uDr. S kube ngathi uyahlanya, avuthe, kube ngathi uzovutha abe bomvu tebu ebusweni, afuna uku-exploda. Kodwa futhi aphinda ayibambe, ehlisa ivoice athi mntanami angikukhulisanga kanje, mina ngikukhulise ukuthi ube yindoda, uyimele. Ndodani le ezontshontsha imali yenye indoda ihambe iyolobola omunye umfazi? Ndodani ezolalisa umfazi wayo nekhehla ngoba naku iyofuna imali? Iqanda laMrs S lathi phela sibambisene mina nomuntu wami kulento, siya understandana. Ngiyazi ukuthi lapho usuke yosebenza ukuthi sithole icapital yebusiness, usuke engayile ngemizwa noma usuke engayile ngothando. Into ebekade sifuna kulela khehla sesiyitholile, but sesifuna imali nje, imadlana nje ukuthi sigcwalisele ibhizinisi lethu, liqhubeke ibhizinisi lethu. And after that uzomdampa uMr Sibanyoni. Mntanami kubuza uDr. S, uyazizwa kahle ukuthi uthini? Uyaphila kahle la ekhanda mntanami? Uyazizwa into lo ishoyo? Athi umntwana wena wangitshela ukuthi ngimele I must hustle ngoba ngifuna ukuhasila, angifuni ukuya esikoleni. Iyona ndlela engihasilisha ngayo ukuze ufikelele phezulu, ugibele estebhisweni. Unfortunately ke uyinsumpa, ubeka isona stebhiso sethu sokuthi sifike esicongweni. Njengamanje sizohamba siyolobola, sihambe siyosayina enkantolo ukuze kungabi khona ukurobhana kule business. Sazi ukuthi u50-50, okwami okwakhe okwami, ukuze kungarojwana, because naye wa contributor ugirl elala nekhehla elidala elinukayo unxiliba elalela ukuthi sithole icapital. So kumele sishade ukuze sazi ukuthi i-contract ya forever, wonke umuntu uthola ngokwakhe up until kuze kufikele sibona khona ukuthi we can't do it. But I don't think ukuthi empilweni yami ngake ngihlulekane noGilama. She's everything to me. Siya understandana, siyakwazi ukulwelana, siyakwazi ukuthola into esiyifunayo, sisemathandweni mina noGilama. uDokotela X aphoxeke, abona ukuthi yabona kulesi simo lesi ayikho into engizoyenza. Le ngane le means business. Into ekuzomela ngiyenze mina ukuthi kumele ngihambe ngiyokhuluma nabafazi, silungise sonke sizwane, sizama ukudila nayo yonke lenkinga le, sizama ukudila nenkahla esibhekene nayo. Ahambe ke uDr. S ahambe ayokhuluma noBuyi. Athi Buyi, lalela, nansi inkahla yenkinga sibhekene nayo. Ingane yami ijola nengane yakho, iphinde futhi ijole nekhehla. Adina uBuyi isikade ngakutshela ukuthi lento yekhehla kuphuma kuyona ingane yami ithi ayijoli nekhehla. Athi lalela, le mali ingane yami izolobola ngayo la kwakhe, imali eyintshontshe kuSibanyoni, imali eyintshontshe kuSibanyoni ukuthi izolobola ngayo la, ngoba ingane yakho yayilala noSibanyoni iraiser imali yelobolo. Ngicela utshele ngane yakho
ukuthi awuphele umshado nami ngizozama udiscourage ingane yami ngicela ungavumi ukwa-accept amalobolo unqabe mntanami because awukho umshado owakhelwe phezulu kwamanyala. Awukho umshado wenziwe njengamanyala, umshado onjena. Akekho umfazi ohamba yohasilisha elakhi ilobolo alale nenye indoda ukuze anikeze enye indoda imali yokuthi azolobola. Ubuye athi ha kahle kahle wena unomona. Shukuthi ubungafuni ukuthi indodana yakho izoshada indodana yakho izoshada nendodakazi yami. Awufuni ukubona la ekhaya kuphuma umshado omhlophe, awufuni ukubona kukikizwa lekhaya, awufuni ukubona ingane yami igqonga ubemhlophe. Shukuthi sonke lesikhathi mina ngicabanga ukuthi umngani wami kanti wena uyi-enemy awungifiseli into enhle. Awufuni ukuthi ingane yami ishade. Shukuthi sonke lesikandali sekhehla leso sicreateile usicreatele ukuthi ingane yakho ingazi uzolobola lekhaya ngoba unomona awungifiseli into enhle. Ufuna ukuthi ngoba nawe umjendevu ungashadile ungakazi ushade ufuna neyakwami ingane ibe umjendevu. Awufuni nje kujatshulwe lekhaya. Udokotela S athi ngiza kuwena mnganami njengomngani. Ngifuna ukuthi lento lesiyilungise njengabangani. Kuyonakala, kuyamoshakala, izingane ziyayimosha yonke lento leziyayinyomfa. Athi Ubuyi lalela-ke kahle-ke wena awusiyi umngani wena wasixabanisa waqeda lapho wahlala e-restaurant wasibuka siqhuthana sogogo abadala savukela ama-arthritis savukela amaqakala sagula wena usibukela nje ungasixazululi ungayiqedi impi bekuwena oyiqalile impi ngalamanga akho lawo. Shukuthi wena ufuna ukuthi sijabule ufuna sonke sikhale. Asuke uDr X aye ku Mrs Sibanyoni eze kumina phela. Afika uDr S athi kumina lalela mngani. Nansi inkanakana ingane yami iyoshada nengane kaBuyi ngemali yendoda yakho. Tshela indoda yakho imise yonke lento le iyolwela imali yayo. Angilana ngithi abahambe bayoshada abamboshada khona azohlukana nendoda yami lo mncanyana khona azohlukana nendoda yami phelile imali endoda yami uqothula imoni endoda yami ngifuna ukuthi indoda yami isave le mali le khona abahambe bayoshada khona indoda yami izokuze i-heartbreak izwi heartbreak ukuthi i2K layo liyashada lishada ngemali yayo elithathe kuyona izoke nje izwe i-heartbreak izokiye ukuthandana nezingane ezincane. Udokotela asangane ngekhanda shukuthi lo mngani ke manje buphelile akasekho zwa inhlungu yomunye akasekho khuze lomunye shukuthi le friendship iphelile. Udokotela Mbosikhihli isilila akhale ekhaya akhale ukuthi in such a way that ingane yakhe khona izozwa. Ingane yakhe izekeni sima ngisithathile isinqumo uGilama ngiyamthanda ngizomshada ngicela uyeke lento oyenzayo. Phuma kuyena yonke lento oyenzayo. Angeke uzungidecide kwakukudala la abazali babe decide khona ukuthi ingane izoshada noba ngicela upholisa umoya wehlisa inhliziyo ihasili yami le ngiyintshotshile imali ekhehleni ngokuthi ngiyintshontsha ukuthi intombazane ithandana naye bengiyoliqola kahle kahle ikhehla manje ke sengiyoqala emaphejini amasha nonkosikazi wami esibambisene naye esikwi-family business esi-understanda ukuthi ibhizinisi lakhiwa kanjani. uDr S wakhala kodwa ke wasewathi kuzomela ngihlakaniphe ngibe nestrategy ukuze ngiyinqobe lempi le ngibuyisele ingane yami emntwini ukuze understand ukuthi lento le yenzayo ayilunganga akukho right ukuthi ulale nomfazi olala nekhehla because nizoya kuphi nizofika kuphi nalelo budlelwane angifuni ingane yami ihambe iyoyilandela i-heartbreak le ntombazane uba siqoke kakhulu ikwazi ukuconvince ingane yami ayiconvince kule manyala shukuthi even in future le ntombazane le izomenzela eminye imhlolo izomgangela umntanami. uDr S athenge inamba ko my friend asendele ikhehla i-message ku-WhatsApp ayisendele i-voice noting i-voice lakho uselimanipulateile uDr S athi lalela lana-ke khehlandini wena uhleli lapho uphulula nomkhaba uphulula umkhaba umakoti wakho or isancinza sakho lo siphi imali sithathe imali-ke sihambe sonikeza isoka laso isoka laso-ke manje seliya kolobola ngomhla kabanibani kuyolotsholwa lapha kaBuyi kuyocela isihlobo esihle bathi nje sebeshoda ngemali encane balinde imali ozoyikhipha ngosuku olukuthi lo mali le izogcwalisela icapital yokuthi baqale ibhizinisi labo. Wena ubhizi uphingane encane imali kanti ingane encane iya progress empilweni iyoshada-ke uzosala-ke khehlandini uzosala wedwa sesiyoshada isinqandamathe sakho.
Lithi alihlanye ikhehla lizwa lokhu. Lithi alihlanye ikhehla. Ngicela ukunitshela ukuthi ikhehla lithi yazi ukuthini ukuze ngidile nama 2000. Kuzomela ehlale phansi ngirelaxe. Ngicabangise kwama 2000 ukuze ngikwazi ukuthi ngenze into zakhona. Sekusele 2 weeks umshado usuku lamalobolo ukuthi lifike. Ikhehla likhipha ithenda. Likhipha ithenda for umkhonyana, likhipha into legit, uyabona, likhipha into legit, into eqondile. Ajabule umfana lo ukuthi hawu ngizothola imali kuzoba extra. Afonele unkosikazi wakhe, hayi mfethu nginethenda elukuthi engizobe ngilenza ngomgqibelo. Uyabona nje lo mgqibelo ufike sekuzofika amalobolo ethu. Engizobe ngilenza ngomgqibelo sithandwa sami but lethenda leli it's got something to do with into emayini engizobe ngiyenza lapha emayini yasemzumbe shuthi ngizobe ngilapha emayini yasemzumbe mntakwethu bla 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 ngeke uzungithole ecingweni kulezo insuku because ngizobe ngisemayini. Athi unkosikazi hawu ngicela hambe ngokusiza ke nami ethendeni lakho. Athi hayi lona ke ngoba lapha nangena ngama permits kuzongena mina ngedwa nje ngizongena in and out ngishaye lesipani ngisenze lesipani. Ayike kujatshule ukuthi hey lesipani sobe sinemali eningi vele. Ufike ngempela umgqibelo umfana bangabefika emayini ngomgqibelo expect ukuthi uzosebenza. Kufike ngempela emayini athathelwe amafoni athathelwe yonke into afike nayo ibekwe kwi safe. Mase ke umfana bayamshutha umfana esebenza. Hawu kwenzakala manje ngashutha bathi no phela sizoshutha ivideo it's a music video kanti awuzwanga yini wena lana music video uzotshengisa izifu umuntu osebenza emayini uqhuba usebenza kanzima emayini. After that uzogqokisa impahla zokuyolobola yabona uhambe uyolobola intombazane ethizeni uhambe ulobola intombazane ethizeni and then kube nje umlobolo omkhulu kudliwe kuphekiwe kuzobe kunama attire nayo yonke into ufaniselene nomakoti nje senza imusic video kanti awutshelwanga yini ubucansi uzokwenza uzosebenza emayini unani experience okusebenza emayini wakwasebenza nemayini ukufundele ukusebenza emayini ngoba ngena certificate la. Ayi umfana ethi no it's fine as long as ngizoyithola imali yami. Athi bathi hayi everything is set imali singayitransfera even now mangabe kuukuthi ufuna sitransfer manje imali. Ayike mfana umfana vele angene ke emayini alalela ama instructions esebenza eqhoma lapha emayini bamtshela senza kanje enza kanjena ipheleki indaba yasemayini kwakuyisini emfishane nje isini yasemayini. Kuhanjwe ke manje sekuyiwa kuyeshutha amalobolo ngempela kumfana kuqashwe ngisho nomalume bakhe ihlobo zakhe ezomalume bakhe nazo ziqashiwe ukuthi kuzolotsholwa la. Kuqashwe nje omalume understand into njengaleyo. Ayi ngempela ke afika umfana kulotshole kuqhamuka umakoti amsave ukudla kube ne content yamalobolo nje kukikizwe ekhaya kushuthwe kuthatha ama video kwenziwe yonke lento le engathi amalobola ngempela. Umfana ngasamoyizeli emaloboleni kuthiwa cut mangabe ungalumoyizeli kuthiwa moyizele ngathi intombi yakhe engathi uyamthanda lo muntu. Kunanesini la abacabuzana khona kuyona yonke lesini le. Ayike umfana abuye umfana koshutha ivideo lena music video phela le abuye hayi ke it's love as usual nesithandwa sakhe. Kuthi ngolosihlanu umfana ezohamba yolobola ngakusasa. Qhumeke olunye udweshu ke manje kuvela nekuputshuluke le ithombe on social media zigcwala ama gossip column wonke ukuthi lo uyolobola ngakusasa. Angisho phela uGilama uyi-social media influencer kuthiwa indoda iyolobola yayisebenzisa uGilama emlalisa nekhehla kuvela izithombe zasejimini kuvela ama-video kushuthi ikhehla lahamba lo ufuna ama-video asejimini kuvela ama-video uGilama ecabuzana nekhehla kodwa ikhehla liyifihlile ubuso kuvele nje ukuthi isigubhu somzimba wendoda kwavela nezinyama ezaseyikhathela imbimbi kuveza isithombe ikhehla libhekele. Kuthiwa nje uGilama bebhizi ecabuzana ekhehla ejola nekhehla esebenzela ukuthi njoba nje efuna ukuthi hambe olotsholo khona uzothola icontent yokuthi ulotsholiwe elela nekhehla elalela ukuthi anike indoda yakhe enye imali yokuthi ihambe yomlobola kanti indoda izomshaya emva kwendlebe yathatha lo mali le indoda
yahamba yolobola enye intombazane. Kubhalwa kuma-blogs kuthiwa nje indoda yathatha imali yahamba yolobola enye intombazane. Kuvela ubufakazi indoda itrenda, icabuzana lo munye indoda. Kuvele kukikizwa vele komunye umuzi. Bavelana bachitheka bugayiwe-ke, bavelana bachitheka kugayiwe ngoba ifamily yakantombazane isiyakhuluma online ukuthi thina sazi ukuthi kulotsholiwe le ekhaya umfana wafika nazi izithombe kuvele ngisho nebhuku lamalobolo because khona umfana la asayina khona nibone le kusayinwa khona washuthwa nevideo esayina umfana bathi le ekhaya thina sazi ukuthi kulotsholiwe siyathuka ukuthi umfana uyolobola komunye umuzi asazi mhlawumbe ukuthi umfana uthatha isithembu kodwa akakhulumanga nathi ukuthi uthatha isithembu umfana uthi uyaphika online kwakuyi-music video lena kwakuyi-music video ngaze ngaqala ngahamba ngosebenza emayini bathe emayini awuveze lezo y'thombe usebenza emayini lapho umfana esemayini wethatheliwe ifoni ethathelwe yonke into akazange ashutha lutho ibona bashutha kuphela iy'thombe zasemayini and akuna-footage akuna-proof bathi akunamayini la wena wafika uzolobola le ekhaya nansi i-proof yonke into ikhona. Awuke bachithe abugayiwe-ke uGilama ehayiza-ke manje naye e-heartbroken ukuthi lo mfana ngamgila kanje ngoba umndeni wakamfana uthi hhayi amanga lowo lona weza kolobola la enganeni yethu amanga nje lawo aphindaphindiwe. Hawu nengane isikhuluma online ithi hey mina ngiyakweshwama-ke lokho okwenzakalayo ukuthi isoka lami indoda yami mina ngazi ukuthi isoka lami lahlukana no-ex walo ngoba u-ex walijolela nekhehle elidala lahlukana isoka lami no-ex. Ngiyathuka-ke mase ngithola ukuthi indoda engilobolile esengishade nayo yangikhiphela iy'nkomo izongitshela ukuthi yona ayikazi ishade nami futhi kanjani ayikazi izongilobola. Hhayi-ke kusho ukuthi kumele ahambe enkantolo kayongidivosa ngoba mina nginalo ubufakazi bokuthi ungilobolile. Mina ngishadile nje ningibona. NguMrs S nje ngokwa-traditional because wakhipha yonke into lo muntu. Ayikho into angayikhiphanga wambathisa ngisho nongimbathisa le ekhaya. Yonke into yenziwa ngo-day one. Kwalotsholwa kwenziwa yonke into wangiqeda. Nginey'thombe kumbathiswa esithenjwa nama-gift le ekhaya. Kwase kushoda ukuthi nje sihambe siye enkantolo siyobhala ngoba sasimise kanjalo sohamba siye enkantolo siyobhala. Wangitshela ukuthi nje uma wakhe wamduba uma wakhe abazwana banayo i-relationship ingakho uma wakhe wengekho la. Ake iwishiwishi enjalo uGilama naye ugilekile akasazi ukuthi abuyele kanjani ekhehleni lakhe because indaba seyiphumile ukuthi bekayolotsholwa akusekho ukuthi mhlawumbe abuyele ekhehleni lakhe hambe othola enye imali ukuze akwazi naye ukuthi ayiqale ibhizinisi lakhe akwazi ukuthi ayimele iwishiwishi nje futhi uGilama kunenkinga ngoba uma wakhe wekamnikeza imali yokuqala ibhizinisi akakwazi ukuqala ibhizinisi ubesethembele ukuthi nje bazoba nebhizinisi nesoka lakhe nanti isoka lakhe-ke usethola ukuthi limgilile sexabanile nesoka lakhe sekuhlukene. Ikhehla lihleka lodwa lithi ngisho noma kuthiwa uyidlile lo mali oyidlile okusalayo ngikwenzela iwishiwishi ngikutshengisile ukuthi mina kudala ngiphila kudala kwasa ngabona. Cela ukunitshela ukuthi elami ikhehla-ke labuyela kumina lathi likhathele indaba yama-2000 azoliqhutha aliqede ama-2000 licela ukuthi like lifocuse la endlini mekwenzeka lizwe ukuthi liyahluleka la ngitshela la emehlweni lasibekwenza ukuthi ngiyahluleka ngophuma nje ngithi 1-2 ngibuye but it will never be something serious. Ngithi ekhehleni uzithatha phi inkanuko eyingaka wena uyikhehla ugugile lingitshela ukuthi indoda-ke mama ayigugi kuguga wena kodwa nje indoda isafana nje ngisangamithisa mina ijongosi manje. Hey makwethu amakhehla ayakhuluma Jesu akasabi nalutho asho nje into njengoba injalo ayibeka njengoba injalo ukuthi lona umnumzane walo liyaphila uSosibo nje uyaphila kahle uSosibo nje uyaphila. Sengihleli-ke bafethu ngoba sengihleli nje phela senginqena ukuthi ngidivorce kuhlukanisela umuzi uthengiswe phakathi yabona nje yonke leyo drama. Kodwa-ke uSosibo-ke uyasho ukuthi hayi zona iy'mpempe zamakhala ayikhona kodwa nkosikazi wami kodwa-ke hayi phela sesabangani vela isekho into engingayithola la kuwena ngoba usuwomile wamathambo nje ujuice awusekho lapho kuwena hayi kulungile sesohlala nje sibe abangani siguge ndawonye sibe ofriend ukuthi siyaphelezelana siyophuza ikhofi emagenbini sesiguga ndawonye. Hey ngilithwele idombolo lokudelelwa yikhehla kodwa-ke it is what it is. Wena ungenze njani esimweni sami
ungahlukanisa umuzi, kuhlukanisa amafa, ulishiye lelikhehla noma ungasala usuyihlalela nje u-understand ukuthi ikhehla lami elidelelayo leli nawe uyidelelele mangabe kukhonakala noma ungenze njani. Mase kuthi ngale ubuyi ziyamnetha ngoba uthola ukuthi vele indodakazi yakhe iyayijola naleli khehla bangabe sekuphuma ama-footage uthi mntanami wazi wangiphoxa ngisho noma kuthiwa ufuna imali usungazi uhamba uyoyifuna emakhehleni kanje waze wangiphoxa mntanami waze wangiphoxa. Ngale udokotela esi ujabulela ukuthi umntwana wakhe like usehleli phansi usehamba ama-psychologist uzama ukuhila from yonke lento emehlakalelile kodwa ujabuliswa ukuthi ekuhileni kwakhe uzokwazi ukuthi abone ukuthi cha ubeka crazy engqondweni yakhe ukuthola ukuthi angafuna ukuthi ahamba yokwakha ifa lakhe ngomfazi olala nenye indoda ngemali yenye indoda. Wathi nje uDr S mntanami hila uzothi ungahila ngizokunikeza imali ukuthi icapital ukuthi ibhizinisi lakho liqale kahle clean vele icapital muqala ibhizinisi uyayidinga uzoyiqalela ibhizinisi lakho uhlakaniphile vele mntanami usuyimele ungabataniswe namuntu ngiyaxolisa ukuthi ngingak-understand eqaleni uze nje uhambe ujule kangaka imali uzoyifuna nangeindlela engafanele. Injalo lento nje uma uDr S nami sesibuyelene sabangani kodwa ke asakabuyelana asakaxolelani nobusi but one step at a time naye nobuyi siyophinde sithelelana amanzi umngani bethu ubuyele nje emnganini bakudala si-enjoye siqhubeke nempilo siyeke ukuxatshaniswa yizingane. Buzz SA to all social media platforms ngizosibeka lapho ke istory sethu sanamhlanje ningakhohlwa ke family ukuthi thina njengoBuzz SA sathatha incwadi kaMatikuletsheni ebizwa kuthiwa impi yabomdabi sethunjini sayishintsha sayenza imovie ukuze senze impilo yabantwana bakaMatikuletsheni ibe ngconywana ba-understand kangconywana incwadi lena asikho isigameko esingasifaka ngencwadini siyichaza njengoba injalo. Mangabe umzali ke womfundo ofunda uMatikuletsheni kuyabhalwa sekuyikhathi zokubhalela uJuni siza umntwana wakho ukumthengela imovie ngoba kuyabhalwa ngomhla ka8 iKZN ngomhla ka11 kubhala eGauteng siza umntwana wakho umsize ayithole lencwadi understand kangconywana. Mase kuthi family ke ngicela ukuxolisa Nkosi yami kakhulu ukuthi kade ngingekho izinsuku zalandelana zaze zabaningi family ngehlikela ibhadi elikhulu kabi ngeqiwa nje intwa ngagqemeka ingozi engeqiwa ntwala. Incwadi yami lena imovie yami u3 hours 32 minutes le ngiyithengise ezikoleni sho ukuthi kwa corrupteka u32 minutes so kwamele ukuthi ngiuqale phansi ngiwenze so ukwenza ke because sekuyinto professional kumele ukuthi uyenze ibe seqopheleni eliphezulu kwangithatha nje amaviki impela amaviki amabili so that's why I was not available on social media and besides angisho after that bese sine school tour because kuyafundwa manje izingane kumele iphase we need to go to ezikoleni siyothora sifundisa abantwana ngale ncwadi bayibukele emovini so nawe family mangabe ukuthi unesikole uthisha ufundisa around KZN ungafisa ukuthi sifike esikoleni sakho for now we are fully booked for uMay wonke but from June siyawathatha ama bookings ukuthi usungasibooka kuJune 2026 ukuthi sifike esikoleni sakho from June kuya lena but for May we are fully booked for May. So nje family injalo lento mangabe umfundi isikole sakho singakwazi ukuthi sisibize endaweni yakho yase KZN kodwa umfundi useGauteng useFree State ukuphi uyafisa ukuthi uyibone le movie siyayithengisa futhi nakhona on WhatsApp umfundi uyakhokha nje usikusendele ku WhatsApp please note ukuthi video yethu protected awukwazi ukuyisave efonini yakho ukwazi ukuthi uyibuke nje kuphela futhi awukwazi ukuthi uyishorele abangani kodwa une access yokuthi uyibuke imovie unyaka wonke yona indlela protected ngakhona mangabe interested uthi nami ngiyalidinga lo msizo ngumfundi noma umzali wengane efunda uMatikuletsheni eyifundayo lencwadi so cela ukuthi usithinte ku WhatsApp enambeni osi 079 3372464 ngiphinde 079 337 Aibo 079 3372469 079 3372469. Ngicela wazi ukuthi mangabe umfundi masufika ku WhatsApp wethu wazi ukuthi leya ncwadi leyana siyayithengisa ayikho mahala
okwakho ukuthi uthole iprize ukuthi umalini per student, ukhokhe imali, ungafiki usho ukuthi mina bengazi ukuthi imahhala. Cha, ayikho mahhala, iyathengiswa bakwethu. Bese kuthi okunye-ke family engizocela ukuthi nikwazi ukuthi sibuyile, sizobuya ngamandla, sobuya kakhulu, siqhubeke ne-content yethu le esasigcine khona. Kodwa sicela ukuthi nisibekezelele kancane mangabe silekha there and there iy'tori zethu mhlawumpe ey'ningi up until kuphela uMay sizobe sizenza ngama-voice over, mhlawumpe one day voice over and then the following day animation. So conje nime nathi nisibekezelele kuze kufike isikhathi la sesixega khona isikhathi sethu sesivuleke khona, because angisho kuyabhalwa, we need to help abafundi njengoba kubhalwa. Ngicela nazi ukuthi kusukela ngonyaka ozayo iy'fundo zaka grade 12 zizobe sezikhona ezinye iy'fundo like our plan is to cover yonke i-curriculum yaka grade 12. So njengamanje siphansi phezulu nethimba lasebhazese sizama uku-include ezinye iy'fundo. So ne-stage check ukuthi iziphi iy'fundo ey'khona sizobe siyiphethe zonke iy'fundo in future. La sikhuluma nge-life science, business studies, history, history, geography, mathematics, physics. Sizobe siyiphethe zonke in future iy'fundo. Asikho isifundo esingeke sisiphathe. Niyazi-ke nani ubhazese uchaza into ukucace ukuthi into ukubekela yona uyibone. Akekho umfundi-ke South Africa ongeke awuthole u-A mangabe sekufundisa thina. Sithi Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu. Iyo lalibonene ey'torini ey'landelayo. Mncwa.